Hello tuni kukineu sen bazose na bon chaven lem ne ven tuni 18 March 2026 ahita in tunin jong Nuten buffer zone anga pan ki Taove ti ho jong mo hi in hichi buffer zone hi KICHAT phateta ki maintain lai sewa ei ho dinga thilpha hi in igam inam adinga mi jani walen hin ho anachan ahita in ama ho hin ho chan na jala tu ni a KICHAT ibol do ipiham til mei teile ki ka a ki hendan na buffer zone ACPO tilo hi adang hi ilem lo tabangova ahita in hi ji chun ahi THEI le separate administration imu theina diwa hi Poimo pen chu hi chi buffer zone inga aphat pau hi Poimo pen ahi tai ti su nga sei theu hin ten aban le Pakistan in Afghanistan hospital a hi bom aga khin ahi le hichwa hi mi jali lang athi e ti ho jong mu ahi in gamdang dang thu so neu cha jong hin jaw sa dewa hi tu ni chun het so ke deu ahi in pasal nu meya kisim Delhi a patna lama hin zot na hi la kampo pi gam sung KICHAT chen na sung a zot theilo ding a hi ti a anaki zot sa lo pa chu tua hi ki phin na za chom a hin bol ki nin phai sunga ho mei te ho hi Churchanpur gam sunga nung chen lut theina ding to gon ho hi anei jingin ama ho to hin ki thu a aphat chenga ki phin na anei ti jong hi mu a hin tunia jong chu memorandum khat a ji in hi chi chu CM pa mei te CM tha pa ko ma hi pi lut ding in aga chin a hi le police hon an kha movin singjamei osi pa hin an lut sa tapon hi ji chun aman jong alut theilo ding phat na chu osi pa hinga hi CM pa kom lungdinga chu hichi memorandum chu an pelut ni ti ho chong hi mo hin ama ho gamsung jenga bong bon hichi to banga alhun theilo wa hile iti ei ho gamsung ahin tup ngam ham hichi hi ikigel tha wa nga in tu a jong hi nu te hon igamova meitei ahung lut lo na dinga phat chenga hi pan ala jingwa hi in tunia jong chu nu te ho fel ta ahung kon do win buffer zone a hi hichinu ahung ding ahung kilhon pi ding a hi lowaile meitei hon buffer zone a hin khokal diu free movement a ding dei lo na a chu duty anapan ki Taove ti jong hi mo a hin I chan ge a pan a hin la deuhan I chan ge a hin tum got deuham ti wang chu sei thei a hi po in hi jong le tu a hi buffer zone dunga jong nu te hon phateta in pan alawin hita chu ahung to ho zo se hi check a bol pan Taove ti jong chu iga he thei diwa in phone wa hi in chule Kuki Women Union Human Right ting no palanga hon jong condemnation ahin bol naw lekha mu ahi kinin hichiwa lekha ahin bol naw hi ahi le thin khogin baite ahi in aban le hichi thawai ahi in thangboi mang khongsai ahi in amani kitha na chunga tu chunga tangkhul hon zat na thu asei na chungu wa hi demna sangta ka bol ve ti a jong hi phone do na ahin bol wa hi in chule ama hon asei be na wa chu a hi le Kuki Women Union Human Right Tengnopal District hon tu le to ka din pi chu Kuki Zo Council in a din pi ke hon jong ka to sot no ve tu le tu a hi KICHAT ki hin so na dinga lamdang talo hi KICHAT community hindo theina dinga hi agang theilam pena union territory with legislature kiti hi nei pi lo wa hi la tu a hi KICHAT dingin alang a hi ki hin so na ding talo ding a hi ngaji chu meitei hon jani wal e thapi tawin tu a tangkhul hon ni a hin thapat kit no wa hi la chun KICHAT hi ka safe na diu KICHAT hi ka ki hin so na diu ka gam jeng wa jong ka hin zo lo a hi ta in hi ji chun ki vai hop na tum khat ne POUVIN hi chi hi Government of India in
phateta hin gel hen lang separate administration hi agang theilam pena kuki community adinga hin ngai to hen hi chi ti lo hi ke hodinga lamdang talo hi ti azong hi phondo na ahin bolvin hi chi to banga hi point iman cha wa government hi nga masanga pan ai na ki phin diu hi ne hon aza zat e savin don but lo ding I don but e boyu hi chi ho sa nga hi chi point pa hi mangcha phateta pan ila wa ngai ti jong hi kanami te ho hi nga ka sei do no ma hin e ho hin pan la ding dan I het ji lo wang wa hi pathinin phateta ilam piu hi in simpi ji e hin ko mu ji ji wa hi in ho helova I lai ta wa jong pathinin hi chi lampi hi zo no venti hi e ko mu na khat ji chu tu chunga hi chi Cookie Women Union Human Right Hon jong ahin phon do pau hi adi mấy tây hon alang khát na hizat I that vin tang khul hon alang khát na hizat I that vin ahil ku ki cha te ka ki hin so na deu ipiham alampi dang talawa hi hizi chun ka chen naw ka to pha naw ka gam sungu wa bi hi ka ki hin so theina deu vin separate administration chu ni pi vin a huti lawa hi ku ki cha te a dinga ki tha ki mat ho hi jing ding ku ki nam sunga hi chuto bang hi tang lowa jing ding blood set jing ding hi ji chun ke ho ka ki hin so theine deule ke ho ka dam theine win government in agang theilam pena union territory with legislature separate administration chu atumbe in agang theilam pena ningai to pi eventi hi chi hi appoint di ti chu nyau khat iga sei sau je mo hi in aban kit na hi ga velo han tu le tu ajong hi tangkhul hol mei te ho pang hom kit nu wa amasa chu mei te hon ki phin na na nei wa tir ge so jong anaka khomo wa manipur gam sunga chu ki phin na sata nom chu hon I het pha lo ti chu hi chi hi tangkhul ho to ki boy lai ta chu a hi in hi ji chun ama hon zong agam sungu wa nupi ho hin ki phin na na nei wa ama hon a sei chu no NRC no census ti hi chu hi chi census ima sang wa hong thung ding 2027 sungka su chet ding ti a census la tha ding ti pa hi to ama ho ngai da na chu a hi le hi chi hi agang theilam pe na NRC bolovin aban le illegal migrant ho phateta ni hol to pi vin hi chi zo ting le chun census lawin ti hi cho ama ho ngai da na chu tu a hi census kila han lang hile mei te zong Churchanpur hi han more hi han kampo pi hi han hi chi wa ko na hong jam do ho phai sunga omu chu hi chon census ala ting ole a district a hin sei ting ole e ho langa asei theilo na deu tampi ta hi je a chu ama hoin lungthim nei ta atu a hi census akila ama sanga hi detail ho phateta akila ama sanga hi NRC ni bol pe vinlang aban le free movement hi sa vinlang IDP ho settlement bol ma sawin hi chi ting le chun census bol vin ti so pathin hin na ei pan PG dan ka ti na pa jong chu hi chi chu tu chunga jong hi e ho hi IDPS ki hi jong le alang khat na chu census a hin la wa hi le I na gamu ikipi deu ta chu phai sunga hon jong tu a hi phai sunga address ho chu aman theilo di chi kon ti ho kunung mamang ti ho a hi lo la hau ki veng khong sai veng ti ho ki mang thei ta lo di chu I chen na address su phateta hin pi de hi chi tiang la chun kuki te hizat hi chi gama umin naga te hizat hi chi gama umin mei de te hizat a hi win hi chi gama umovi ti ki chi di chu pathinin ei pan pi na khat hi chi ho hi chu e hon tu a hi pathin hi nga taw na inei jiu a hi wanga chu pathinin ei don but poi ei pan pi poi ti mai the wa hi kanam te ho a hin la hi cho cha hi ivet na hi le chun pathinin ilam piu hi man cha thei a hin man cha wa chang le email ma ho wa hin man cha a chang le government a hin man cha hi chi to banga to gon a hin nei pau hi pathinin eilung se dan chu hi chi to bang hi a hi ti chu het theina diwa tha be ai ga sei wa hi in chule tu ni za ni a UNC in
thu phun ahin nei na a jong hi ga veleu chun ama hon a sei chu illegal migrant ho ni su phat pi vin kagam sungwa cheng ho citizen nei lo he verification pathian bol vin zan hila a thite ni jong chu tangkhul hon a sei na wa cho illegal migrant hi Burma akona hong he eti chana asang kasarin hi je a cho FIR ni lo hi chu hi chi to banga approve chit na pateta a min approve vet sa zo nung sanga jong bias ta a khat la khat community khat la khat kito mo theina ding a hi lo le khat thi mo chan sa te na dinga thu a sei ja FIR ni ai le tu chunga hi chiwa UNC in point khat na sei ki jong chu illegal migrant ho kagam sungwa gal hong jam ho hi che ho hi ama ho hi a khone hi po gam ne hi po tu ni a hi chi gal jam koima am lo pi so hi chi Ukhu district sunga cheng hian Kamjong district sunga cheng hi jong le masanga ipu ipa 1960 a hi lo le 63 ki ka a ho ana sangen hi ta atam zo pi bon isu mang pi wa a hi wa nga su tu ni a hi tangkhul ho lung thim phat lo dan cha ke ho gam nei ke hi vin ama ho hi gas a hi vi ti hi cho hizi a chu tu ni a hi census akila akina I hon address ikipi ki no wa hi le chun ama ho hi adet na hi ve ti su kitchen di so hizi a chu a hi the ai le hi chi ho hi ni su chet pi ven lang aban le census bol hi te hi chi ho lo wa chu ke hon census bol ding hi kadei po ve ti a hin sei do ani na a jong hi ga ve ki lo chun hi chi ho zo se hi public nop na a ki bolding a hi in tu le tu a ethnic conflicts ti chu community khat kina azi a hi chi to bang boy na a lai ta a census kilading hoi ke hon pom thei po wing ti hi chu aban kit na hi a hi le district na ta masanga chu a hi le Kampo pi district a hin Kamjong district a hin cho ho he ana lo is hi tengnopal ho jong ana lo a hi le hi cho ho zo si jong hi tangkhul ho ngai da na chu nungla do ding sanapati kiti chun Kampo pi jong a ho ma hi Ukhur kiti chun Kamjong jong a ho ma hi Chandel kiti chun tengnopal jong a ho ma hi cho hi akisem thu ngen hi cho ke hon ka pompo ve hi cho hi isu lap to ka wa gam sunga hi census da hen ti hi cho aji chu injawa jong ka ga sei ta in tu ni a ku ki cha te Kampo pi ho chun address chu Kampo pi hong ki pe di ta cho Kamjong a hon Kamjong ki pe ta ding tengnopal a hon tengnopal ki pi ta a hi le chun district ki phel ti ta lawa MIPI jing jong chu kinung sol chi lewa le nang address hi chilai khu chilai ti thei ta lo ding census a chu izakai hung chi ding a hi pha na so ama jong hi ti zaw ta so ti zat pha no wa chu tu ni a hi NRC hi chi census bolding pa hi dodal na thu so a hin bol hi tu ni a idin hom piu I chen hom piu ho hi ga velo chun alang khana mei te hi in alang khana tangkhul ho hi ven melong ho hi ven ama hon jong I chan ham khana I thang thip ta ve ti chu a hi tu ni chan ge a ku ki cha te mi khen khan in thu sei ba hi le SA jong hi imu kai hi ve a hi lo legam tumi del pau jong akimu kai poitia lung thoi tam pi na lai chu ai wang tu ni chan ge a hoita in ge leu chun MLA ho a hi lo le LAMKAI ho in I ma cha bol do hi han lang sumla pai zo a nga del lu jong le MIPI panglo wa chu ama ho alo thin na diu jong thei lo chu MIPI panglo wa chu alo sam sai chu hizi a chu tu ni a I LAMKAI I leader ho win I ta banga I gam inam zo do jong le MIPI lungdet ta idin ji wa tu ni chan ge a I thil thum pau a hi lo le ku ki cha te idin na pau chu ki tol nai lo hi idin na khat wa ki ding det na lai hi ti jong hi I he no anga in hizi chun MIPI movement hi ipat do wa hi le thil hi kilem jeng ding khana hung hi in
hi chi hi tu ni a I chen khom piu mei te hi in tang khul ho hi ven melong ho hi ama hon jong I chan ham khana hi ei ki cha noi mi pi hi hung lim do khan tin mi pi ho hi in zo khat le hi chin bol kha vin ti ti hi a ki cha no hi in mi ze a chu tu ni a hi ama ho hin a mi pi ho brain wash a bol wa a hi thei chana hi kuki thing noi a hi lo le kuki MLA ti ho dem na ding hi chilanga boy na ding bo hi ase yo hi in MIPI movement ahung ki patni ni chu tu ni a ku ki cha ten I thum separate administration ki ti pa chu ki lep do chat jeng ding a hi in hi chi hi tu ni a chen khom piu ho hin nasata a ki chat wa hi ama ho hin alampi e hon I mu pha lo wang wa hi e ho lampi hi ama ho zo hin anamu phata we ama ho zo hin amamu ta we ti chu tu ni a hi kanami te hon I het diwa avela ka hin phun do hin tin tu hin gamdang thu ga sai lo han ti chu state choma kona thil so ho za chom ga sai kil lo han American khat le Ukraine ho na Ukrainian ho mi gup anaki mane ti zong hi mu a hin ama ho hi thing noi training pi a pang a hi je wa so anaki man a hin mun choma social media ho a jong chu inamu te de wa hin US ho mi khat le Ukraine ho mi gup heta chu West Bengal anaki mando ti a hi le ama ho hi ipiza anaki mando ham ipi hama lingoti neu cha he theina de ven ga sai law han hichiwa Matthew ati pau hi US a hi in ama hi US citizen a hi in ama hi mimin chi ta hi chu tu chunga Burma 2021 a pana ahung boya pana hi PDF for people sepai ho na MIPI sepai ho ti ding ai ta MIPI sepai ho hi alhang pia atamzo drona ET bomb hi ding ham a hi lo le drona kona ET gal ball ding ham ET gal thal ET kap ding ham tia training nasata na pi chu hi chi Matthew hi chu ama hi ET sei de ha e ho pawa ga ki sei han lang hi le chun gam galdo dinga kipedo ti ding ha hi chi galdo ding momong ho ai kipedo ho khat hi so sumla pa ya pi wo aban le hi ta chu higher ki bol thei ho hi chu hi ta chu ama lamkai na a hi Burma gam sunga PDF ho jong hi izan ham khat training anapi a hi ta chu anamin chi ma a hi in a hi le ipi bola India gam sunga asu si jong lo chu Indian sipai hon amat theyam ti a hi le chun hi he thei deu khat chu ama hin Western gama kona hi European country langa kona thil ahin po a hung lenga India gama hung chulut na India gam sunga kona hi Mizoram mangcha North East mangcha a ho Burma gam sunga ana lut ji so hi chi akhat ve si lut na tina hi lo pi so thal hi han drone hi han ipi hi jong le ahin po zo se hi India gam sung ahin chut lut na India gama kona chu Burma pu lut ji heta chu India hi lam la na khana anei je a chu India jong I chanham khana mel sit na thei a ja chu tu chunga India ten jong hi chi chung chang ho na hol wa hi le ama to Ukrainian mi group ho jong chu anamat do thau a hi ti pa chu neu khat tu chunga US mi khat le Ukraine ho mi group amanuvi itia hi le chun ilung boy hi na ipije amat no ham ti chu ki hechin ji lo hi in hi ji chun I het thim na diwa hita chu ama ho panmun le ama hon pan ala dan ho ipi bola India NIA true India in anamat do theyam ti pa chu I het theine diwa thil dan ho chu neucha hilchet na in bolwa hi aban kit le Afghanistan le Pakistan chungchang ga sei kit lo hen Pakistan te hi government masanga patna hoita ki form so a hi le vanoi le sit renga jong ho ivet na hi le gamla la hat pen US abana chu China abana Russia abana India tia hichi world ranking a ho hin vet na hi le Pakistan jong he a number izat na ham khatna pang hi chu Afghanistan chu kisim khalo cha atlalang pe a hi chu aji chu Afghanistan hi her so ke wa hi in tu nai cha chu Taliban hon
Afghanistan government asu mangova ama hon government ahin po mai mayo ahi in imacha koima jet fighter he thei jong umbi se lo helicopter he thei jong lo van leng he thei momong jong hi umbi se lo chule agam sunga hi chitobang van leng gam chom chom attack na dinga country dang ho banga van leng he thei a hi lo la van leng kiti ho jong hi nei lo hi chu nei nai lo mo a Afghanistan government take over ahin bol wa chu US se pai hon agalman cha ho gari hi ta thal hi ta ahi lo la chang hi ta hi che ho si chu tampi ana dal ha o chu hi che ho mang cha chu pan ala ji wa bo hi ama ho hi tu ni chan ge ai mol pholo wa ki vai po theo a hi in ahin la chung langa ko na gal bolding iti tieng le chun Afghanistan hi ichan ham khana la sam na lai ai government chapang cha hin na lai ai in hi ji chun tu a hi Pakistan hin hi chi advantage la a chu Pakistan gam Afghanistan gam sung hi anop hun la boma ki khum anop phat la strike the ball khum hi ta so a ball the hin tu ni chan ge a hi van leng a hung len lut na missile hung len lut na hi jong le hi chi ho defense na dinga hi cho akona ki ven theina dinga anti missile ho na san ge jong hi Afghanistan ho in nei zo nai lo hi cho hi ta chu a lai ta vai Pakistan hon chance ala wa jan hi ajong chu kabula hi bom aga khi win hospital khana hi bom aga khi win hil hi chiwa hi milham zalilang athi e chule akitong kha jong hi jani walang a umiti ho jong hi mu ahin heta hi akichip mo hi in ahin la tua hi Pakistan in noilanga kona gal bolding ho Afghanistan gamsunga looting dan ho jong hi to gon ane veti jong hi mu hi in anoilanga ki kap to wang hi leichunga ki kap to ho wang hi Afghanistan in I macha aselo hi ama hon anoi siwai azo deu cha ki he no he ahin la achung langa khona wang hi Afghanistan a kona hi facility I macha anei lo hi ti pa chu he theine dewa iga sewa hi in hi chi chung changa hi tu le tu a hi mun chom choma gal to dung jia chu gamtang ho jong hin I macha condemnation a bol pon Pakistan 10 milham ho office hospital attack na ga bol jeng uti adem na ho jong hi koima cha gamin a bol lo a hi in a hin la hi chi ka la chu India in zan hi a chu statement khat ana bolin hi chiwa Pakistan government oimona linta anani ti hi mu a hin India bo hi Pakistan oimo a thu so hin bol chu India ho bo hi ti pa chu he thim na diwa iga phone kin wa hi tu chunga India ten pan ala dan ho ahi lawai le gamdang dang hon Israel le Iran ho pan la dan ho jong hi ivet na hi le chun ei ho gamboina a kona jong hi ki hil theina tampi umai tu ne a hi point neu cha kaga seinomin video nge hin chai ma sangovin neu khat ke lunggel khat ga seileng amasan mi him chunga invest bolin ti hi icha teo inau teo ahi lo le inam se pai igam inama dinga invest za chom choma I bol sangwa ama sapena hi mihim chunga icha te inau chunga hi invest phate ta I bol de wa hi chi investment in bol wa mihim chunga investment in bol tengole economy hung khang to wintin economy bolding dan hung do entin aban le education lang ki hung khang to wintin education lang ahung ki khan to ting len skill za chom chom ni pui paten ani her kha lo ho tua isei ma bang wa chu technology khang a hi ta in AI khang a hi ta in hi cho a jong hi I chan ham khat mi ho idel pha na diu lampi hung ding aban le athum na aso ahil dam theina lang hi kho sa de wa hi kana mi te ho dam theina I kho sa wa dam theina langa hi phate ta apan ila wa hi le I population jong pung ding hi tu ni a hi igam sunga I hindan ho a hi lo le dam theina lang I kho sa lo dan no hi ivet na hi le khamna thei za e bolovin I cha inau te ho hi koima tha lo koima zep lo wa hita chu kham theinan ei tha pi zing igam sungu wa to a jong hi man cha theilo
boralin ta po a nen hol pova gen thei ta khosa a in le lo jong zon thei lova ngita khosa tampi je wa hi I population jong a khan ding banga khang thei lo I ha ding banga jong ke ha do thei lo hi ji chun a hi thei ai le kanami te ho khamna thei lang hi dal hau hi tin dam thei na lang zo hi ingai kho de win avelin kain tem kin nei ngali na a cho a hi le government kiti hi phateta ki se munga hi tu le tu a hi ho hin separate administration iti wa hi le chun government I poimo vi ti hi a hi in hi chi government inam sung igam sung vai hom ding pa hi iti ki sem do de hom hi chi igel ma sat no ngai hi chi in nei lo to ka wa hi I macha igam sungu wa company za hung lut pon tin khan to machal na lo ding hi government phateta ayong kisi mo wa inam pi hoita I control te ngule igam sung inam sungu wa hi company za chom industry za chom hong lut no min tin a hong lut ting le hi chu ho chu industry ho hong ting le na to na hola gamdang danga thei ngai ta loading mi tampin na to na in nei thei di wa hi hi chi a point nga na a cha hi le na to na ji a hi mi tampin igam idal hawin gam choma sumla pai hol na dinga hi exam che gam win a hi le I population al hom na ka a hi kilhom deu jeng kilhom deu jeng a hi ta in hi ji chun na to na igam sunga a ting le chun KOIMAN igam dal ha a gamdang azot ta lo ding hi chi a theina dinga chu phateta a inam igam ikisim tu mo angai ti jong hi kaga sei the hin tin a chaina a poina ka sei nom chu a hi le igam sunga hoite ta a kisim tu na in nei wa KOIMAN igam ihin dal ha lawa igam sungwana ihin to wa igam sunga ki tup ta a ihung chen khom tiang le chun I economy ho jong hung khang to win tin igam sung jong hung khang to win tin mi isa phateta a ihung chen khom ting le gamdang zat dang nam dang hon jong KICHAT ihin za de wa hi chi ni ho a dinga chu phateta a ki go no ngain tu a hi igam sung inam sung aboi ji hin mun choma jam do ho mun choma ni le cha ki hin so theine dinga na tonga pot do ho jong vel iza nam khat I ko win a hin koima ahung kinung le pui ahung kinung le theine dinga so abul pe na ka sei chu masa penin igam inama dinga invest I bolo ngai mi hem chunga invest I bolu nga ya hi chi ho zo si su hin bolu wa igam inama dinga phateta apan in la wa kitup ta hung chen khom wa igam sung inam sunga to ding tham ding KICHAT lo hela hung ting la chun koima igam inam dal ha a anazam do kit ta lo ding hi ti chu I het theine diwaniau cha point ka hin hap a hi in tu ni ku kineus mang cha a gam sung inam sung hi hen gamdang dang ho thil so ho jong iga a he thei dewa hin pon thei ho hi chan chu hin tin tu ni ku kineu sin ve a hin ngai ho zo se na chung chi event ka ke pa in na bon chawin pathin in phathei na bo jing taw hen